Katanat excise na ribhoy harangkat kajing trailang bat katanat excise Assam hakasngi ublay kalapanlong ya kajing khandra haki artli ki jaka bala suba bakadan kajing shnakiat bean bat hakani kajing khandra layo ban kurup ya kawe jaka shnakiat bean hasilong bypass hajan umyam kani kajing khandra da katanat excise ribhoy kadailing ba kajing betha u commissioner katanat excise hadin balayo jing tip kababnya na katanat excise Assam Hakane kajing khandra kawe na kijaka padan marjan bat kasilong bypass ha umyam lalap pakadon kajaka shnakiat bean hakabalayo ban kurup shibun kitiar kitar baki padan kam hakaba shnakiat bat kawe pat kajaka ha industrial complex umyam tumsyam lalap satya ya kitiar kitar ne kata kajaka baki shnakiat kani kade kajing net khandra kade hadin kajing yo bat kawe katrok kapadon yo registration number AS11AC9144 hakana para bat lengba kajing yo kem yakani katrok kala penlong yaki ban yo balit khandra yakate ka jaka shnakiat bean hasilong bypass hakasi blay managani ka arterik kuma ko suggesting aduna mayo kajing tha na I commissioner excise ni nasulong ba kadang jing pentip na yang nanti asam excise ba ki ko ini ban le ya ka joint operation marmari nak liang jungi kum ka district excise office ina phai ki officers jungi ban hiar shak ni jaka ma ba ki asam excise ki umba ki don atli ki jaka ki ba ki long suspicious ba don ka illegal bottling unit te hapring ji kirang jung ka megle excise ba asam excise ni raid atli ki jaka ha tu si ko ye po umyam industrial complex ka ba kan lap area Jadi kata pada ngilet sesuai kerja beran hang tu hajan kata balik Shillong bypass larung roy itu hang tu hajan ni tegaran kau ke location ke balong suspicious jadi menginap pentip ya polis ka umyam PS dari jing telang ke umyam PS ni dalam aban siam yang tak kerja bat hapo kata ke yeng ke ba Shillong Shillong mula ni yo ni nala ban shembun ki tiar ki bede ba kajing shnabi anya ka kya kidon ki blending tanks kidon ki storage tanks nang ka kidon ki cutting machines ki production line ki bla penbiang ba nang ta ni yo ya ka flavoring but coloring agent hadin balawat tikna sekarang ilap ki hologram jong bot jong atli ki state ke bot jong Assam ban Meghalaya bade ki counterfeit holograms kimde ki risha nota ki don kini ki finished goods ki ba ladep shnak ka kiat ke bade nam tabor atli ki state Assam ban Meghalaya OC Blue RS bat kiniga number 1 luxury mulu mana I boycott kumba atpo atusan bilori kita ki finished goods ke ngiyor ki excise levels jom boro atli ki state jom kini ki brands ba kini ki beauty shnabi an hanoror kata ngiyor ki bilor bathli ki don ki cartons ki ba lapun krelo pa ban thep ya ki bilon dala dep bottle li kya antang ngiyor ini ki jingtap ki caps kita gidi ki tiar ki akum ke department ni layo apan si sa tu jaka tengila persang banwa nomor bahak pot bengi kondak ya rate umdan badan syu kata jaka dan kalian jong ke tim jong I kelapa syam banwa ya ka identity jong kitrai jong ta ka ila kendu irang wasno jong ka snong nong sedia nang ta ngayo jingtip ba don we ba beri trai jong tu jaka dia habade bagi kam na kalian jong ke department indang ya chakmat ban investigate ban mat dia ke sha jong ni kam tak adu bengin dalap ya kitrai jong ta jaka ban ni yo ban file ya criminal case ha ko jong district session judge no po kajing syakim jong ko getrok ha po kana para katu gede gajing tri jong intelligence unit jong ka Assam excise maba Assam excise mutash ha por phirung phimi na Assam ki check bhaya gani ki movement of vehicles te hapring ka intercept hapring gajing le vehicles searching jong ki search jong ki intercept ko getrok ka bakit ki labels ndi ka kya ka kit ki labels mat itu ki barta ki binor te kumde ka kyat ke te hadin mikla ban kem ni kata truk bakit kita ki illegal counterfeit labels ki sa kem ni driver
Pat kisia ban jing tip nia sepang ka jing don jong neka factory. Jungi ni yo jing ken mengi dan ko ba arpusan ajat ligi bilorik belada ban tap ki kiat kemut ki finished goods. Te kata ka jing batha jong ki Assam Excise ti nama kasishalis ni pen kre mengi nak leng jungi idang lek inventory hadu menta ni la engage yu yegi technician ban dismantle yegi niki production line ban yegi machine repair. Kelang bagi yo ban kit no itu kita anak tiga jaka ban yo bu ha ko yegi jaka ban no safe custody ma ban bu thanang te yo kawan ra yo ki le dusman mono ma. Te ya kata ka proses ni community ba menta ka singi ndak ban pendem no ban transport no ya bor gitu ki confiscated articles sya ka jaka ka ba kamsai.